Što se tiče razlike u blefaroplastici kod žena i muškaraca, uglavnom je razlika u tome što kod žena težimo da obrve budu podignutije, odnosno na višem nivou, tako da se često, sem uklanjanja viška kože i masnih jastučića sa gornjih kapaka, kroz isti taj rez radi podizanje, odnosno fiksiranje obrva. Postoje nekoliko hiruških metoda kojima možemo da korigujemo položaj obrva. Endoskopske metode su metode koje su poznate duži niz godina i podrazumevaju manje rezove koji su najčešće sakriveni u kosi i nevidljivi. Kod muškaraca, sa druge strane, težimo da taj muški izraz ostane i nakon operacije, tako da obrve se ili samo fiksiraju ili ostaju na istom položaju kao pre operacije. Takođe imamo i tehniku temporalnog liftinga ili popularno nazvano cat eye tehnika, čime se podiže i koriguje lateralni deo obrva kroz manje rezove koje su lokalizovani u temporalnoj, odnosno slepo-očnoj regiji i takođe sakriveni u kosi. Muškarci sa podignutim obrvama uglavnom taj izraz dobiju nakon operacije podizanja obrva ili nakon tretmana botoksom. To se može izbeći tako što se položaj obrva može korigovati ili botoksom ili operacijom. Ne treba da zanemarimo i tehnike koje podrazumevaju nadoknadu volumena iznad predela gornjeg kapka, odnosno u gornjoj orbitalnoj regiji, jer je to takođe vrlo čest razlog promene, odnosno opuštanja ili, da kažemo, spuštanja obrva, naročito u lateralnom delu orbite.